Chupariqa nimatinamit pashil, riyabil a'teuhom COVID-19, xoklo chupari oxlajuj re urox ik rerihunam 2020. Hay liku anum k'axk'olil chaqe, rumala likchiraj awashik qachajij qib. Juliana Mendoza Hernández, rinb'i inaj orach pawakumon maqmaj, erinchak inkorach pawakumon, inkumadron pawakumon, binwil ixqib ixqib iguor petnaqtaqlola ek'axk'olil paqwi, entonces ela' kinpixb'ajkan cha'taqley wa'ib, qak'u'qib, jej xaq taqelb'ib, pyor cha'l embarazada, entonces kikiloj. Ela kunb'aj re la pandemia cha'taqla ch'oqsam almunix, ruk' aspirina, jay la wa'lkab' extranjero, katjowla' parikisik b'atej, kicha' jun chik la manzanilla, kicha' la junoq ya la o síntoma chike, ya xinb'ej chike cha'taqla kitijko, cha' la jengibre y ruk' la almunix kiktijla. Ela' kinya pixb'inik chike kakisach kich'aj kiq'ab', kaki'analej jar kib' qachb'il, ri'oj b'ij eri qa'ab' kich'aj xik sayir kich'ajik, cha'la kichap ch'o'l centavo, siempre kich'aj ruk'ab' y ruk' la alcohol, siempre ruk' alcohol para mal katwij mach ri' pure k'osaj alcohol chi ruk'ab' y xaq t'antoqaj rachb'il, ma wuxuchap rachb'il qat'amtaj o la yab'il che qachb'il, ek'u ri' recomendación la kinya chike y jun chik qatz qcha' ri vacuna katjow ri' mach ri'oj oj kumadron wa xki'an toqar la enfermera pues ya xoqsik'ix oj ya qatjom chila ke vacuna, entonces qatz qcha' tiene que katjow la vacuna ma ri vacuna juya jun sek jun qachoq'ab' nakukunajt la yab'il nakurere qachoq'ab' nikuyo'oj para que nojb'ant afectar chi utz, ek'u ri' ma katjow la vacuna kax'ix tib'aj che ma o kb'i'n re kux'ij rib' che ma pe'ch man utz ta la vacuna kukamsaj pero mentir qatz qcha' tiene que ktijwik ma utz ya xqatijoj. Jela' jun chik nakajkix'ix tib'aj chach wa yab'il naqanaq choq'ab' qana pedir chala Dios qatz'onoj chala qaw ma xew re ninpaqwi re kusachoj jompa la yab'il oxmal naqax'ij taqib' che la yab'il ma yab'il por si kek'wik ma ela qax'ij qib' total kichri' k'pe jun k'ax paqwi. Utzi jupixab, ritinamit ch'atemachi, re rikur bilior, tuis pashi.